U redu. Vi ćete ovde. Malo je Nišlija koji znaju šta se ovde dešava. Malo je i stručnjaka koji znaju šta se ovde dešava i šta se ovde nekad dešavalo i šta se nalazi ispod ovog silnog kamenja. Nalazi se možda najveća rimska naseobina, sačuvana, posle Rima. Dok je Rim vidljiv i dok je ono izvučeno, ovo naše tek treba da ugleda svetlo dana, onako kako je to u Viminacijumu, pokriveno, sačuvano od zaborava, sačuvano za buduće generacije. Večeras ćemo ispred Ministarstva kulture i ispred Zavoda za zaštitu spomenika potpisati ugovor o izgradnji onog objekta koje vidite na ove 3 fotografije sa leve strane. Načina da zaštitimo našu kulturnu baštinu uvek je, kako kažu arheolozi, 10% vrednosti je potrebno da se nešto nađe i otkopa, a 90% vrednosti uložiti da se sačuva za buduće generacije i da ne oštete atmosferski uticaj. Koncipiranja naših programa obeležavanja jubileja je bio predstavljanje Srbije u jednom drugom svetlu, predstavljanje Srbije kao zemlje bogatog kulturnog i rimskog nasleđa. Tako da jedan od, da kažem, prvih napora je bio obezbeđivanje novca za sređivanje Medijane, ovog mesta koje krije ogromno kulturno nasleđe, stotine kvadratnih metara predivnog mozaika starog 17 vekova i eto uspeli smo da obezbedimo novac za ovaj projekat koji se zove prezentacija vile sa peristilom i izgradnja i pokrivanje te vile i da konačno, znači, svetu pokažemo to sjajno nasleđe i to kulturno bogatstvo koje Srbija ima. Projekat je otpočet u toku februara meseca ove godine arheološkim istraživanjima, sredstvima koja su ranije od strane Ministarstva kulture prenešena na račun Zavoda. Tako da je Zavod bio nosilac kako zaštitnih arheoloških istraživanja u svrhu izgradnje zaštitne konstrukcije, tako i izrade projektne dokumentacije za samu zaštitnu konstrukciju i bit će nosilac posla na realizaciji čitavog tog projekta. Ono što želim da naglasim jeste da je Zavod i stručni saradnici koji rade u njemu da su uložili veliki napor da se i u toku zime radovi na arheološkom nalazištu Medijana odvijaju, iako uslovi nisu bili povoljni za to, kako bismo uspeli da ispoštujemo dinamiku i da projekat koji je planiran za ovu godinu i za obeležavanje jubileja završimo u toku ove godine, kako bismo imali i finalnu prezentaciju vile i kako bismo imali do kraja ove godine izveden čitav projekat. Ono što arheolozi znaju, mi koji smo došli skoro pa se šokirali s time šta Niš ima, sve što postoji levo i desno je simetrično. U pitanju je ogroman prostor sa preko 80 objekata, mnogi od njih su otkriveni pa pokriveni da ne bi došlo do oštećivanja, da bi bili sačuvani i uglavnom su simetrični. Nalaze se i sa leve i sa desne strane. Čestitam. Elena, čestitam.